Female il-ċertu Nejm Ahmed, George Farrugia kien qallu b'idea biex tra figura setet tiddomina s-suq u bekk fi kliemu stess "This way we will control the market." F'din l-email huwa qal li kien tkellem mal-Ministru ta' dak iż-żmien Austin Gatt imma waqt ix-xhieda tiegħu quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi huwa sostna li qatt ma kellem lil Austin Gatt dwar dan. Dwar id-dikjarazzjoni ta' Austin Gatt li kien jiltaqa' ma' Farrugia kull 2 jew 3 xhur, George Farrugia qal li ma kien hemmx appuntament regolari u laqgħat li kienu jsiru inqas frekwenti minn hekk. Dwar il-flus li kien ħallas Farrugia, Owen Bonnici staqsa lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali għal kalkolu biex jivverifikaw l-ammonti totali imsemmi minn Farrugia jirrifletti l-ammont verament imħallas minn Farrugia, jiġifieri ta' 50 ċenteżmu jew 25 ċenteżmu kull tunnellata. Għal dan, l-Uffiċċju tal-Awditur wieġeb li m'għandux id-dettalji neċessarji f'idejh f'dan il-mument, imma se jivverifika skont kif mitlub mill-Onorevoli Bonnici. Farrugia tkellem ukoll dwar commissions li kienu jitħallsu mill-kumpanija Power Plan. Quantifikajt bej wieħed u ieħor kull ma ħareġ minn kullum kien jiġifieri fejn l-40,000 Maltin li tajt il-Mallija u Tarċisio, Power Plan. Dawk fizmin Power Plan. Għax lajkom. 40,000 Maltin. Intant Farrugia jistqar li biex ikun rilaxxat mid-djun u responsabilità personali fuq il-grupp tal-kumpaniji ta' Jones Garage kellu iħallas mal-1,000,000 €. Kienu akkumulaw għal €1,000,000. ċi transazzjoni kienet illi titħallas €1,000,000. Illi naħat dawn biex niġi rilaxxat mid-djun u mill-garanziji li kien hemm u mill-responsabilità personali li kien hemm. $900,000 huwa l-waiver u x'hekk tajli. $900,000 kienet il-bank, però kien hemm affarijiet oħra